Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көне ғасыр қонақтары. Бүгінгі сабақта біз етістіктің өткен шақ формасымен танысамыз, фантастикалық әңгіме оқимыз. Ребята, сегодня мы на уроке познакомимся с прошедшим временем глагола. Будем читать фантастический рассказ. Жаңа сөздер. Тыңда, қайтала, жаттап ал. Сөздік дәптерге жаз. Ғасыр, ғасыр, век, саз, глина. Таңғалу, удивиться. Көне ғасыр, древний век. Балалар, өткен сабақта біз сурет бойынша сиқырлы кілем деген мәтінді оқығанбыз. Ал қазір біз сол әңгіме немен аяқталғанын білеміз. Ребята, мы недавно читали рассказ «Волшебный ковер». Сегодня мы узнаем, чем же закончилась эта история. Ал енді балалар мәтінмен танысайық. Екінші тапсырма 103-ші бет. Әңгімені тыңда, оқы, оған тақырып таңда. Сұлтан мен Әсет сиқырлы кілемге отырды да тауға қарай ұшты. Султан и Әсет, сев на волшебный ковер, полетели в сторону гор. Біраз уақыттан соң Сұлтан мен Әсет ерекше әдемі қалаға ұшып келді. Через некоторое время Султан и Әсет прилетели в очень красивый город. Кілем үлкен сарайдың қасына қонды. Ковер приземлился возле большого дворца. Сарайдың сырты қымбат тастармен безендірілген. Сарай был украшен драгоценными камнями. Қала өте әдемі. Город очень красивый. Балалар қатты таңғалды. Дети сильно удивились. Бұл Сығанақ деген қала. Қазақ еліне келдіңдер дейді өтіп бара жатқан наубайшы. Это город Сығанақ. Вы попали на казахскую землю, сказал мимо проходящий пекарь. Султан мен Әсет қаланы аралайды. Султан и Әсет прошлись по городу. Сарайлардың, ескерткіштердің алдына суретке түседі. Они фотографировались возле дворца, возле памятников. Біраздан кейін балалар бір кесененің қасына келеді. Через некоторое время дети подошли к одному мавзолею. Оның кірпіштері жаңа қаланыпты. Его кирпичи только были уложены. Кірпіштерінің арасындағы саз әлі дымқыл екен. Глина между кирпичами была еще влажной. Султан мен Әсет ескерткіш тақтаны оқыды. Онда 1801 жыл деп жазылған. Султан и Әсет прочитали надпись 1801 год. Балалар енді түсінді. Дети только поняли. Олар көне замандағы қалаға келіп қоныпты. Дети поняли, что они попали в древний город. Балалар, бұл оқиға қалай ойлайсыңдар, шынайы ма? Ребята, как вы думаете, эта история правдивая или нет? Иә, бұл оқиға шынайы емес. Да, эта история у нас неправдивая. Назар аударайық. Әңгімеде шынайы оқиға баяндалмаса, оны фантастикалық әңгіме деп айтады. Если история не соответствует действительности, то это фантастический рассказ. Балалар, бұл қандай әңгіме болды? Иә, бұл фантастикалық әңгіме. Айтылым. Үшінші тапсырма 104-ші бет. Балалар, енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Балалар қай елге келді? В какую страну попали дети? Балалар қай жерлерге суретке түсті? Где фотографировались дети? Көне ғасырға келгенін балалар қалай түсінді?
Как дети поняли, что попали в древний век? Әңгіме шын оқиға баяндалған ба? Әңгімеде шын оқиға баяндалған ба? Как вы думаете, эта история правдивая или нет? Ребята, сегодня мы на уроке пройдем тему «Прошедшее время глагола». Прошедшее время глагола в казахском языке имеет несколько форм. Первая форма – жедел өткен шақ, очевидное прошедшее время. Жедел өткен шақ, очевидное прошедшее время в казахском языке образуется с помощью суффиксов «дд», «тт» и плюс жіктік жалғау, личное окончание. Алу – брать. Здесь глагол у нас стоит в неопределенной форме. Берем корень глагола «ал» и добавляем суффикс «прошедшее времени». «Ал» плюс суффикс «прошедшее времени» и плюс личное окончание. В первом лице. «Алдым» – «я взял» или «взяла». «Келю» – «приходить». Корень слова «кель» плюс суффикс «прошедшее времени» «пришел». В третьем лице «кельде», «ол кельде», «он пришел». «Кету» – «уходить». Берем корень глагола «кет», добавляем суффикс «кетте», «он ушел» или «ушла». Ребята, жедел өткен шақ обозначает действие, которое совершилось до момента речи. Вторая форма, которую мы сегодня будем проходить – бұрынғы өткен шақ. Давно прошедшее время. Бұрынғы өткен шақ образуется с помощью суффиксов «эп», «эп», «п» и плюс личное окончание. Мысалы, алу, брать. Берем корень глагола «ал», добавляем суффикс «эп» и плюс личное окончание. Алып-ты. Оказывается, он взял. Келю, кель, эп-те. Оказывается, он приходил. Кету, кетеп-те. Оказывается, он ушел. Ребята, давно прошедшее время обозначает действие, которое произошло давным-давно. Эта форма часто употребляется в сказках, в поговорках, загадках в казахском языке. Ребята, внимательно ознакомьтесь с правилами. Балалар мұқият ережемен танысыңдар. С помощью этих правил попробуем сделать следующее задание. Жазылым. Қарашаның 20-сы көне ғасыр қонақтары. 5-ші тапсырма, 104-ші бет. Сөйлемдерді үлгі бойынша жаз. Напиши предложение по образцу. Ребята, вам в этом тапсырма нужно образовать прошедшее время глагола. Берем первое предложение. Например, первое предложение «балалар тауға ұшу». Если это дословно перевести, то получается «дети в сторону гору лететь». Летать. Ушу стоит в неопределенной форме. Нам нужно образовать этот глагол в давно прошедшем времени и очевидно прошедшем времени. Образец. Үлгі. Балалар тауға қарай ұшты. Дети полетели в сторону гор. Балалар тауға қарай ұшыпты. Дети полетели оказывается, полетели в сторону гор. Ребята, везде, во всех предложениях глаголы стоят у вас в неопределенной форме. Ұшып келу, таңғалу, түсу, суретке түсу, келу, қалану. Вы везде убираете суффикс «у». Это суффикс неопределенной формы. Добавляйте
суффикс прошедшего времени и переписывайте полностью упражнение в тетрадь. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.